Yes guys, reka rero mbaye ikaze mbifuriza ibihe byiza mu gihe muri hagiye atandukanye nkugura kuri Kaida TV igenda bagezaho amakuru agiye atandukanye mu gihe muri hose. Nitwa Mr Done, kora subscribe ugiye rubana nandwe. Rero kuri ngubu icyo nakubwira cyo nuko Ubushinwa busaba ko DRC Congo, nyine ubwo ni Congo ikurirwaho ikomanyirizwa ry'intwaro. Rero Ubushinwa bukaba busaba ko Congo ikurirwaho gukomanyirizwa ku masoko y'intwaro ku isi, bikanasaba ko imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo izishyira hasi. Ni itangazo rero ryo ku cyumweru rya ambasade y'Ubushinwa i Kinshasa risubiramo Dai Bing uhagarariye Ubushinwa muri ONU asaba imitwe yitwaje intwaro muri Congo kwinjira mu biganiro na leta. Rero ubungubu ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu ntara za Kivu zombi na Ituri bikaba byongeye gukaza umurego muri iki gihugu, bituma benshi bahasiga ubuzima, naho ababarirwa mu bihumbi magana bava mu byabo. Rero ubungubu itangazo ry'Ubushinwa rikaba rigaruka ku mutwe wa M23 rivuga ko ibikorwa byabwo byatumye benshi bapfa ndetse na miliyoni z'abantu bagahunga. Rero Ubushinwa busaba ko umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira ko ibibazo bya Afrika bikemurwa n'abanyafrika mu biganiro nk'uko iryo tangazo risubiramo Dai Bing. Rero Bwana Bing akaba yasabye kandi akanama nkemurampaka ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kuvanaho ikomanyirizwa rya Congo mu by'intwaro. Rero avuga ko nta mpamvu zirambuye zitangazwa z'impamvu Ubushinwa bwifuza ko iryo komanyirizwa rivanwaho. Gusa ariko nanone hano hari ikibazo twakwibaza, ese ikomanyirizwa rivuze iki kuri Congo? Rero kuva mu 2003 ONU yafatiye Congo ibihano bitandukanye birimo no gukomanyirizwa ku masoko yose y'intwaro mu rwego rwo kurwanya ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro no kugarura amahoro muri icyo gihugu. Rero buri mwaka inama y'umutekano wa ONU igenda ihindura cyangwa se ihindurwa, yoroshya cyangwa ikaza ingingo zigize iyo embargo cyangwa se iryo komanyirizwa. Rero muri Kamena uyu mwaka iyi nama y'umutekano ya ONU yongereye ikomanyirizwa ry'intwaro kuri DRC, itegeka ko rizagera ku itariki ya 1 Kanama 2023. Izi ngamba rero zisaba ibihugu byose n'uwari wese nka kimwe mu bindi kudaha intwaro urwego rwose rutari urwa leta rukorera muri Congo. Rero muri iyo nama y'umutekano ya ONU yatoye uyu mwanzuro, Ubushinwa bwarifashe ubuhagarariye akaba yanenze ko iri komanyirizwa rimaze imyaka 18 nta musaruro ryatanze. Rero nubwo hariho iryo komanyirizwa muri ziriya ntara z'uburasirazuba bwa Congo habarirwa imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Rero aho izikura ntihavugwaho rumwe. Kenshi rero iyi mitwe ivuga ko izambura cyangwa se ikazigura n'ingabo za leta. Rero raporo zimwe n'izinzobere za ONU zagiye zishinza ibihugu bimwe by'ibituranyi guha intwaro imwe mu mitwe yitwaje intwaro muri Congo. Rero Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bishora imari nini mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri DRC cyangwa se muri Congo. Guys, rero ndabashimira mwese twakomeje kubana muri iyi nkuru yose yavugwaga muri Congo, aho byavugaga yuko ishobora kuba yakuriweho ikomanyirizwa, yasebewe n'Ubushinwa gukurirwa gukomanyirizwa iby'intwaro ikongera ikazikoresha. Guys, rero ndabashimiye cyane. Iyi ni Kaida TV, mwari kumwe nitwa Mr Done. Turakomeza tubakurikirana n'andi makuru agiye atandukanye. Wowe kora subscribe. Ciao ciao. Ubu rero inkuru iri kugenda ivugwa cyane niyo muri Ukraine, nanone iri kugenda rwose ivugwa mu bitangazamakuru henshi cyane yandikwamo ni yuko ingabo z'Uburusiya zashoboraga kugotwa zarekuye umujyi wa Limana. Ngira ngo murabizi uyu mujyi wa Limana ni kamwe mu duce twa Donetsk gaherereye hariya muri Ukraine, ariko ngira ngo murabizi yuko ubungubu ku munsi w'ejo ariko byatangajwe yuko Uburusiya bwamaze kwiyomekaho utundi duce 4 twa Ukraine, aritwo Donetsk,
Luhansk, Zaporizhzhia ndetse na Kherson. Kuri ubu rero biriko byatangajwe na Perezida Putin ejo, ariko nyine ibintu bitishimiwe n'ibindi bihugu nyine nka za Amerika bikomeza nyine kugaragaza gukurura amakimbirane hagati y'ibihugu bigiye bishyigikiye Ukraine, bigaragaza ko nyine bitishimiwe, bimwe bivuga yuko bitazigera bifata utwo duce nkaho nyine ari uduce tw'Uburusiya. Ntago baza nyine bazabyemera nyine yuko ariko bimeze, ariko nyine Putin yongera ngo murabizi yuko yagendaga avuga yuko ibyabaye kubwo ubushake bw'amatora yaciye mu mucyo, ndetse yuko ibintu nyine byari byemewe mu mahoro. Ngira ngo murabizi yuko ariko none byavugaga yuko abaturage bo muri utwo duce nyine nubwo bafatirwagaho imbunda n'abasirikare b'Uburusiya bagahatirwa gutora Pluto. Niko rero ibintu byari bimeze. Kuri ngo rero ngira ngo ngure ko ingabo z'Uburusiya zari zimaze amezi 5 zifashe umujyi wa Liman muri leta ya Donetsk, ubu zamaze gufata icyemezo cyo kusohokamo kubera impungenge z'uko zashoboraga kugotwa n'iza Ukraine. Ubu rero aya makuru akaba yemejwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akaba yemeje ko amabendera y'igihugu cyabo yongeye kuzamurwa muri uyu mujyi. Akaba rero yagize ati ibendera rya Ukraine rizamuye muri Liman mu gice cya Donetsk. Ubu ngubu rero imirwano ikaba igikomeje. Rero nanone Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ikaba yemeje ko ibihumbi by'ingabo z'igihugu cyabo zavuye muri uyu mujyi wari mu y'ingenzi kuri bo, kubera ko zari zirimo kugotwa n'iza Ukraine. Urumva rero muri Ukraine byari bitangiye ingabo z'Uburusiya zari bitangiye kwatakwa, zitangiye kugenda zigotwa nyine, bahitamo gusohokamo barigendera. Rero kwisubiza uyu mujyi kw'ingabo za Ukraine kwishimiwe n'abo mu bihugu bisanzwe bishyigikira byihariye kuva imirwano yatangira muri Gashyantare 2022. Hakaba harimo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo Lloyd Austin. Rero nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje cyangwa se byabitangaje, Austin akaba yavuze ko kwisubiza uyu mujyi ari intsinzi ikomeye, kandi ko ari ishema ku bihugu nka Amerika bifasha Ukraine muri uru rugamba. Ngira ngo murabizi yuko mu bihugu biri kugenda bifasha Amerika, ibihugu biri kugenda bifasha Ukraine harimo Amerika, ariko nanone nyine bigaragaza nyine ko bishyigikiye Ukraine cyane, bibangamira Uburusiya, kuko nyine ugenda ubona yuko hagenda habaho guterana cyangwa se guterana amagambo hagati y'abaperezida b'ibihugu. Bamwe bavuga yuko ntacyo bazakora ku bandi, abandi bavuga yuko nyine ubona nyine yuko bagenda bagiramo ukuntu bashotoranamo ukuntu. Rero ingabo za Ukraine zikaba zisubije Liman nyuma y'umunsi umwe Perezida w'Uburusiya nyine Vladimir Putin atangaje ku mugaragaro ko yometse ibice 4 birimo Donetsk ku gihugu cye, kandi ko bizarindwa mu buryo bushoboka bwose nk'ubutaka bwabo. Rero nuko nguko ibintu bimeze, nuko nguko muri Ukraine byifashe ubu ngubu rwose. Bakaba bari mu byishimo by'uko kamwe mu duce two mu mujyi wa Donetsk kamaze kubohorwa, nyine akunga ko Karimani. Ubu ngubu bakaba bari mu byishimo nyine yuko ingabo z'Uburusiya zamaze kuhava. Ubu ngubu idarapo rya Ukraine rikaba ryamaze nyine kuzamurwa, kongera kuhazamurwa nyuma y'iminsi ryaramanuwe hari iry'Uburusiya gusa nyine intambara rero cyakomeje ntabwo irahagarara. Nagira ngo nkugure yuko turi bukomeze kubakurikirana uko biri bukomeze bigenda bimera. Nagira ngo nkugure ko ingiro ni Kaida TV, uwo turakanda subscribe rwose. Nagira ngo nkugure yuko wakayikoze bikamera neza kugira ngo ujye uhora uri updated, ndetse byabyiza unatiyeho unashyizeho
igitekerezo cyawe cy'uko ubyumva ndetse ugateraho ugashyiraho ukanasharinga mu bantu nabo bakagenda bamenya uko amakuru agenda avugwa hirya no hino ndetse nuko amakuru ameze hirya no hino. Nitwa Mr Done. Ciao ciao.